Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, bapak ibu mengingatkan anak. Anak kami di Jakarta, Pak Ustadz, ingin jojo WA. Nah, ala salat. Di Jakarta waktu dahulu pada awak di Solo, ala salat nak ingin. Kalau indah awak nanti masuk surga, anak ndak salatnya masuk neraka. Baralah kai buati. Ya kan? Jadi awak, ayah awak, mande awak, suami awak, istri awak, anak cucu, minantu, anaknya semua masuk surga. Syarat utamanya salat. Kenapa? Dalam hadis tadi disebut as-salatu miftahul jannah. Iya kan? Salat itu anak kunci surga. Kalau anak kunci surga kau nanti ada